Abari kutureba mwena aha mukutiyona yerizoba yabaza kutukwata habw'enshonga ya Scovia abantu baramutya mu izina rya Mukama Yesu Kristo. Amazina kano akagamba nibanyita Nankunda Norah omweshongozi wa barengera w'izuba kandi obahikiza omugisha omu kweshongora. Turyaha habw'enshonga ya mwana witu Scovia ayina omugisha owabeshongorire byeshongoro birungi. So turyaha habw'enshonga yeye akatunga ekizibu cy'ensugo zashasha kandi abenamire mbazi konka tibyabasika, so bamuhereza kugira ngo bamwongereyo India. Mwe turyaha habw'enshonga yo kugira ngo tumurundanire sente. Imwe bari kutureba nimanya ngo aruhabo ruhangagirire imbabazi akabahereze sente mukazitunga mukazirebaho namisho ganyu. Nanisha bangu ruhanga izo batantugamba nimwe ranga batekemo umutuma gw'embabazi mubase kwemerera Scovia itwe kito kuturyaho. Of course we are ready to stand with her konkana tantutera umuranga nitubeshengereza mutwerere Scovia na ndakubanaza India okutunga operation nasho kumoperatinga. So nanisha ngo mutereze sente abagiga bine sente abarisa abamakanisa ba reverends pastors bishops abeshongozi batahibitu batahibeye nishango mu supporting nechi mu nechona rahanga abatuhero umugisha kandi tutebekanise yo concert ebiraro na bitano kwa mukaga aha King of Kings Church. Nobasa kuhereza sente not necessary kugira ngo tegereze concert, nobasa kumuhereza sente namba ina ija banajubahereza then na concert kera ikimuje muhagire tumuhagire tumukwatireho tumubereho rahanga abaperuchi. Mukama wita Asimwe munonga twashemerwa munongo kwijo mwanya ogu ahari mu mwena abariyo batwata mu cameras n'ekintu cyonje munonga kureba kabeshongozi turyaha ba Scovia no mukimanya katunga ikizibu cy'ensugo akarwara ensugo so yagezeho kuzo mu magwariro gona kutunga embazi konka bwanyuma yabyo nabashanga ngo mu Uganda tikikabasika ayine kubanaza India ngo kumukimanya India bakamushabe sente nyingi munonga izini tutwenga nkabeshongozi batayiretu basa kuzimarayo ne sente nyingi munonga zofika mu miliyoni 250. So twantu bashaba abantu bakwabaryokwe abembabazi no kimanya ngubuzima abantu bingi mu ne sente ushango bondi mbone ni warhanga kakutora na kugira ngo zo mu kintu nk'ecyo emerero no muntu nkobu twantu shaba mwije twatanise hamwe nitwe kabeshongozo n'umushongozo munywano witu wa gospel mu kimanya abeshongore by'ishongoro birungi munonga ngo kumwa mahuro mugenzi wanje nagamba kabeshongore cy'eshongoro kiba kweta haleluya eshongora bya nasabiranga by'abagore kuko kubimanya akabajya bya nasabiranga bya nayagaranga ninjana mu kimanya cy'eshongoro cyo. So twantu bashaba bantu mwena oboru wishemwe botaruwishemwe oboru musiramu oboru mukatolika oboru mungumwemo oboru kwa orthodox mutwatere aha mwana ogu muri myaka ye yakirwe umwana muto no mwana yinabana bato munonga abasekuza India bamushemeze tuyine kivuro tuzakuba tuyine kivuro birabi na bitano by'ukwezi kwa mukaga aha King of Kings twantwenda ngo at least mukizira mwabo nija tuba hamwe twatanisiza hamwe turebeka ngo ubuzima zima twarwayizinga sente ezikubasa kutwara umwana ogwa heru bakabasa kumushemeza bakamuteka mu insubensia then akagaruka kabaho abo kwatutwine ko kutukubasa kukikora mutwe nkabeshongozi umuntu abasa kumutwara nangwa n'ubako babanyabuzarebe tubakubasa kukikora ukatwantushaba yimu abakutureba mu kamera mwena nimanya ngo ekicona nkirebwe nsiyona nije mutuyambe tubase kutwara mutahi witu omuyirwaro arugeyo nahimbisa mukamaranga mukama abatwira umugisha nasigara ndemera Asimwe nyine nkuru wabeshongozi Okay. Sinize nakigamba abishimwe abanya-Uganda kama bahereza umugisha bo bari kutureberera kandi bo bari kutukunda
mutujwekire mwatulisa mwatunyamisa mwatukorera cyona ubuzima abanyarwanda turabebaza mwebale mubire nitwe umububi n'umurungi mubire nitwe ndengera kubebaza mutwire amagara ruhangani waragagaba konka kuturabahikamo ukimwa buturamura kwa kutumuriza n'ebigambo byanyu na sente zanyu na rukundo zanyu mutukozireje abanyarwanda no bakora batari abanyarwanda abantu ba Kigali abantu ba Burundi abantu ba Kongo abantu bari Amerika abantu bari esiyona ito turi abeshongozi konka tuje kubebaza kwebaza kwitu mutakagira ngo tukacererwa butosha turebaza konke mwe birabayike ibindi tibirabayika izatwijane shonga yo kugira ngo tubebaza kuba mu nayimu tuye mu nayimu twikize mwenu kabanyarwanda kandi nkitwe kabeshongozi kandi abana banyu ine kitwikiriho cyatwikaho twashanga ito no butwakweyora twashanga tutarabasa kucimalirira twenka twayitaga abantu kimwe kuko twe twabirukirira muratuyamba twija abanyarwanda twareta amagara ga mugenzi witu omweshongozi Scovia ayino mugisha atwira reshongora konke birebi bikamusibanga amagara gakanga ko kumuracimanya twaturashaba ngo okutaka kwitu mukurikizi rero mutwakiri twine ebintu ni bibiri ariho okuza India bakamutebekanisiza ensigo zeye esente zibashabire Meria yazigambire miliyoni 15 ubwo no mugugu go kubanza twenda magututure tugukwasaganye ariho ekindi kintu cya kabiri ebirabiri na mukaga na bitano ryo kwa mukaga ebirabiri na bitano ryo kwa mukaga tubaza kuba turi hano ya King of Kings owo muhereza wabanga Pastor Cyrus Bishop Cyrus no mucara we Nikora hana hituri akamukuzi mbarara so turashaba buryo mwe wena oba tori mweshongozi uburyo mweshongozi uburyo uriyo wasacura imwe ba Spice Diana imwe ba Bebe Kuru uri mutarucenjire mu buze batayi banyu twine omugugu gwito na ngo mutuyambe tugukwasaganye nacyo tuciyeho abo kuba amagara ga mugenzi witu gagarashasha n'urugingo gwitu twezire ngo turutebekanise na washemeregwe abeji mukama baherezo musha turabakunda munonga kuba ni mutukunzire kandi cyamani munonga turabendeza obusinge bwa mukama witu na rukundo ye bigumo mu mitima yanyu buri twavugana tugume turi abasinguzi omwizina rya Yesu turabakunda abanyarwanda mwebare baranyeta Musimenta Frolence omukiga kashushu kandi omuhara wa Yesu ndabakunda mwebare mwena bakutureba nashobora munonga kuba nimwe nyine timu kuko baba bashoborire nyo byanjye kibiri bingi konka na nyine nyendeza Scovia kureba arije mbena nimpuga buriyo mwena ahari tubase kwehayo buriyo mwe cyane abo kubanyo wontura nabo amazina ganje amazina yanjure manyeta mbabazi Christine konka bindi nibamanya kuntura nyina beshongoza tinyenda ngombarge tutambara hamwe mbona hatinkura umwe harito yashasha nanye tinkuraraji mbona nishaba byoma imuceremu orahureki nkuko bagamba batayi banje byoma abine business nke zanje nyonyine salon mutawuna easy view abatine salon konka bine business abakubasa kubana batumanya twena nangwa nanyaba kumanya muyije tuzenka nko kubagamba ha kivuro cye byo muhe yakayine turenga umutayi witogu yabasa kutegekana nimbeta nimbahiga mugire rukundo mpango mubase kutwera mutwasi tugire mukono tubebinje ahe mukono kuberi no mukamara kwakira gucuma icyabyo mbona nimbashaba twabashaba tubeshengereza mutabura muje tubetwena mwe bari mukamara bongere kumusha namba ze simu ze tuyine zora abantu 6 888 009
0706830009. Izo ni namba hiwa ku banoyenda kundeberaho nari kumfuniraho ndakunteraho ubuyambi ubu wakubasa kubona. Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.